tang kita kibiai ne haduk kebekun tang kita kan kibani laim ong trai Yesu ngaperkat ilade ngaong kan jayu yang kan ne ngalapan stom ilade bantrei ka kam ka jong bleng la syakri au blei dan riswa bangan yam ngamla bani ne akadu bekun ngalen yau blei ngatim yau blei ino ain ka jingat ka jonga syanongan poi maru trai Yesu ong tang kita kibiai ne haduk kebekun kibani laim ong nok kum nei pra bangai ngaim nyau phau snam karta ka jonga nreu phau khandai telik snam ngla syakri au blei Nalayang hasenda jong boleh, ngateri ke kam ko jong boleh. Nang seluti kena kata kanong bak kanong nang bentah jong Dan resi senem shua bangan kelat. Ngone kat tu kan benai shua bangan yap nok nang bertai. Ngalen ya boleh. Ngapai din nok nau boleh. Bana ong yepi begitu ki nreu phau khandai telik senem ke bang laim nak ke bentah jong trai baro kilong le anu ai. Pimla ban yang khmat jong ke khet bisyar ban ong nreu khandai telik senem ngayang nak bentah jong me tang si senem ngajingai na me mla ban map yang ai em ki prap ngai mla ban le kumta nomor trai Yesu la kren sai ong tang kita ki biai ne adu ke bekon ki ban ya la em